Lada kari kasi pacantia kemtra ya kalen tiral klempap ngete ngidawa harilum karo namar ngidon kam ban penpoi ya kalen tiral syakiwe kecaka naman di patar yakini kentien lakran unong yalam kan National People's Party lane ke NPP bat menteri serkar Marcus N Marak ulong balada karilum kasi centia kampua panmanra ya kalen tiral harilum karo klempap kandawa pan penpoi lentiral hakatai uni UMLA ka William Nakar ulong ba UMLA ka Siju Ronggora rangka esangma uladap pandawa pan penpoi lentiral hadop bang mara bat kaldon ru kacingdawa ban penpoi Shadow Shawas Garo Hills District ulaban juru syuk-syuk ru dak baong bakacing penpoi ya ka lentiral na mandi pathar syakiwe pat kecaka kan ai kecing mentoy sikadai ya katai kamtam da kecing pendap ya kecing kieng halor kawa Brahmaputra kaban penyeso na pulbari Shadowbri kecing terwah ban penpoi lentiral tang bakan pengklan ya kilat penyeso handrai kan kentiuru ya kikam kai pateng Hawas Karuhil nakwa pan ya ka lentiral hado East Karuhil District Henry kapabiang kadai ban penpoi sya South West Karuhil District namar kidon Shibun ki kamrap hakatai bat lada penyeso bat hadin badap ya kecingkieng halor kawa Brahmaputra bat penyeso na Pulbari Shadowbri kan sadai kacaka kai pateng kabahe Hawas Karuhil ong utai umetri Marcus N Marak ulapan pauru ya kecing sunguhun namar bakalan tiral bat penyeso hadop bakmara kan yait nang baga William Nakar kaban ai Shibun kecing mentoy ya katai kan ni kalabiang pelat yang nama lada penpoi ya kalen tiral haduk makmara klempap kan yait yang baga William Nakar bat hang ni ayu pidan banong kipai ba halor kan ni kebenta sngau ba ban comments lang bagi comment section ayu pidan banong halor ba lada kari kasi bat jantie kamkwa ya kalen tiral ni pikwa ya kalen tiral sngub ha pen sngau katkum kacing sngau ke jongpi lang bagi comment section